معرفی نوع‌های گوناگون هنرهای مردمی و تاریخ مختصر آنها از فرهنگنامه‌ها در بخشی از سلسله هنرهای مردمی. از سلسله هنرهای مردمی. شکار یا شکارچگی. سلام شنوندگان گرامی. شکارگری مهارت و صنعت بلند کسبی را طلب می‌نماید. در سالهای پیش این پیشه را مردم ارج گذاشته با اخلاص و احترام از نسل به نسل انتقال می‌دادند. پیر و حامی شکارچیان حضرت داوود حساب می‌شد که او در بین آدمان با نام پیر یا استاد شکار نماینده مخصوصی داشت. پیری شکارچیان موسفید تبرک سابق شکارچی بود که همه او را عزت و حرمت می‌کردند و با دعا و فاتحه او به شکار می‌برآمدند. او به شکارچیان جوان نازکی‌های کسب را می‌آموخت، مصلحت‌ها می‌داد، پند و نصیحت می‌خواند. شکارچیان جوان به خطا تیر انداختن، در موردهای درکاری زود پنهان شدن، با آواز جانوران تقلید کردن و ناترسی و چست و چالاکی را از او یاد می‌گرفتند. مثل دیگر کسب‌ها شکارگری هم رساله خود را داشته است، اما اکثر مردم کوهستان آن را در دست نداشتند. استاد به شکارچیان جوان مضمون رساله را به طرز شفاهی با سخنان خود حکایت می‌نمود. قاعده و معیارها، شیوه رفتار، راست‌قولی و راستگویی و مانند اینها را می‌آموزانید. سید اولین افکنده خود را شکارچی جوان با عنوان خدایی باید خیر و صدقه میکرد. او بز کوهی یا آهوی زده‌اش را خوراک پخته استاد و مهمانان آمده را ضیافت میداد. پیر یا ملا رساله کسب شکارچگی را خوانده به ارواح گذشتگان این پیشه میبخشید. بعد از ضیافت شکارچی جوان با استاد جامه و دستار تحفه میکرد. استاد نیز در نوبت خود به شاگرد یگان اسلحه شکاری را تقدیم مینمود. اسلحه اساسی شکارچیان تفنگ یا خود ملتیق یا پلتکمان بود که به کوهستان از شهرهای بخارا، حصار و غیره می بردند. تفنگ‌ها را وابسته به محل ساخته شدنشان چنین نامگذاری کرده بودند: فرنگی بخاری، سمرقندی، حلیابادی، دولت آبادی، علانظری، شهر سبزی و قرقیزی. اینچنین نوع‌های کمان شاخه، دهنپور، پتاکی و غیره نیز معمول بود. تفنگ یا کمان در روزگار مردم قدر و قیمت بلند داشت. آن را حتی بر روی خط کلین عروسی نیز داخل کرده بودند. تفنگ پیشتره از یک چند قسم عبارت بود که هر یک قسم نام خود را داشت: میل، قنداق، پیلته، موشه، پیلتکوش، دوگزه، سنبه یا سنبچوب و چند دیگر. تسمه تفنگ را از کیف گذرانیده تفنگ را به پشت می گرفتند. در میان خود شکارچی کمربند چرمی را می بست که به آن بعضی لوازمات شکاری استوار شده بودند. مثلا کمرچه خلطچه چرمی بود که در آن قوطی بارود، چینک و دیگر چیزها گذاشته میشد. با کمربند اشترک، چنگک‌های آهنی، قوطی تیردان، چقماق و قطاروزمه می آویختند. اینچنین شکارچی شکارچوبی راست و برابر خد خود در راز را با نوک تیز آهنین که آن را بناهن می نامیدند همراهی خود می گرفت. شکارچوب را از چوب درختی بید تیار می کردند و آن برای در کوه راه رفتن و با مقصد دفاع از جانوران پرزور استفاده می گشت. شکارچی کولبار با نام زنبیله داشت که با آن توشه خود نان، توتمویز، تلخان و غیره را میانداخت. بعضی شکارچیان کمانغولک، یک نوع اسلحه عادی را همراه میگرفتند. چوب کمانغولک از شاخ درخت ارغی و زهی آن باشد از روده گوسفند تیار میشد. در میانه دو تار زهی آن تور لطه بسته شده بود که به آن سنگچه ها را گذاشته پرنده های خرد را شکار میکردند. دارو باروت کمان را خود شکارچیان تیار می نمودند. دارو از آلتینگوگیر، کبریت، انگشت پاره یا لخچه، شوره
намакхок дар муддати 3-4 рӯз тайёр карда мешуд. отингу гирдро аз шаҳру водиҳо меоварданд. лахча аз чӯби арча таҳия мегашт ва шӯраро аз хоки намакдор мегирифтанд. ин маводро куфта бо об омехта мекарданд ва аз намак гузаронида меполонданд. сипас маҳлули ҳосилшударо дар зарфи болои оташ гузошта то ба ғафс шуданаш меҷӯшониданд. пас аз он гирифта дар офтоб мехушкониданд. барои озмоиш қадре аз онро гирифта ба оташ мепартофтанд. агар дору дар оташ сӯзад, пас боруд тайёр шудааст. ба хокаи тайёршуда каме об пошида мешӯриданд ва аз он саққочаҳои хурд сохта дубора мехушкониданд. тири туфангро аз сурб худи шикорчиён омода мекарданд. сурбро бошад аз ҳисору фарғона ва ҷойҳои дигар бар ивази ғала меоварданд ё бо пул мехариданд. тир дар қолаб рехта мешуд ки он тиррез ном дошт. қолибро аз 2 пора санг месохтанд ва дар онҳо 2 ё 4 чуқурчаи сурбрезӣ мекофтанд. сипас парраҳоро ба ҳам баста аз сурохи махсус сурбро гудохта ба он мерехтанд. вақте ки сурб сахт шуд, қолибро кушода тирҳои кулоларо гирифта бо суҳон ё қайроқсанг соида ҳамвор мекарданд. дар байни шикорчиён якчанд бовару шугунҳо низ роиҷ буд. мардуми кӯҳистон ба мавҷудияти махлуқоти фавқутабиӣ ба монанди аҷина, парӣ, ғул ва ғайра бовар доштанд. агар шикорчӣ дар кӯҳ ягон лавозимоти худро гум кунад, мегуфтанд онро парӣ ё аҷина гирифтааст. онҳо барои ҳимоят аз зиёни махлуқҳои мазкур ва бо мақсади омад кардани шикори худ тумору курхат, баъзе узвҳои ҷонварони пурзӯро гирифта мегаштанд. ба шикор танҳо намерафтанд. одатан 2 нафар шуда ба кӯҳ мебаромаданд, зеро дар кӯҳистон бо хирсу гург ё бо ягон хатари дигар рӯбарӯ шудан эҳтимол дошт. пеш аз шикор саёдон таҳорат ва шустушӯ карда пагоҳӣ барвақт ба роҳ мебаромаданд, то ки касе онҳоро набинад, зеро аз чашми баду рашку ҳасад низ худро эҳтиёт мекарданд. агар аз пешашон ба тасодуф зане гузарад, шикорчиён ин сафарро бехосият шумурда аз роҳашон бармегаштанд. инчунин дар аввали шикор вохӯрдан бо мор, гурба, рӯбоҳ низ шугуни бад ҳисоб меёфт. дар байни мардуми кӯҳистон 2 нави шикор вуҷуд дошт: ба тарзи якнафарӣ ё 2 нафарӣ дар фаслҳои баҳору тобистон ва ба таври гурӯҳӣ дар фасли зимистон. шикори гурӯҳиро шикори халқия, ҳалқашикор ё қаннарғашикор меномиданд. усули ҳалқашикор одатан барои шикори нахчирҳо ба кор бурда мешуд. вақте ки зимистон барф зиёд меборид, нахчирҳо аз кӯҳҳо барои ҷустани ғизо ба водиҳо мефаромаданд ва ба деҳаҳо наздик меомаданд. дар шикори гурӯҳӣ 10-20 нафар шикорчӣ, баъзан то 80-100 нафар мардони аз 15-16 сола сар карда то пирамардон ҳам иштирок мекарданд. онҳо 2 нафар шикорчиёни бо таҷрибаро барои дидбонӣ ва муайян кардани маҳалли ҷойгиршавии нахчир мефиристоданд. шаб мардон дар масҷид ҷамъ омада нисфи шаб ба роҳ мебаромаданд ва баробари дамидани субҳ атрофи рамаи нахчирҳоро ҳалқавор печонда мегирифтанд. онҳо ҳалқаро оҳиста оҳиста танг кардан мегирифтанд. шикорчиён бо туфангҳо мусаллаҳ буда ба сӯи нахчирҳои наздикомада тир мекушоданд. ҷавонони дигар бо чӯбҳо ва сангҳо пеши роҳи нахчирҳоро гирифта онҳоро тарафи туфангдорон мегардониданд. баъзе шикорчиён сагҳои ҳушёру зираки худро низ бо худ мегирифтанд. шикори гурӯҳӣ ҳамин тавр то бегоҳ давом мекард. шикорчиён рӯзе аз 100 то 70 нахчирро сайд мекарданд. агар нахчир дар назди онҳо ба ҳалок шудан мерасид, сари онро зуд бурида ҳалол менамуданд. бегон нахчирҳои шикоршударо ба масҷид меоварданд ва онҳоро сардори шикорчиҳо ё оқсақоли деҳа ки шикорро роҳбарӣ кардааст, ба иштироккунандагони шикор тақсим карда медод. аз гӯшти нахчирҳо ба ҳамаи аҳли деҳа кам кам мерасониданд. як қисмашро дар масҷид ё алохонаи деҳа хӯрок пухта худоӣ медоданд. шикори инфиродиро тоқашикор меномиданд ки онро 2 нафарӣ анҷом медоданд. дар вақти шикори тобистона шикорчӣ як рӯз пештар чарогоҳ ва ҷойи шабгузаронии нахчиро пайдо карда, рӯзи дигар вақте ки нахчир омад, ӯ ба нишон гирифта мепаронд. нахчири бачадорро шикор кардан манъ буд. дар тирамо бошад саёдони танҳогард ба шикори бузи кӯҳӣ мебаромаданд. онҳо роҳи гузаштани рамаи бузҳоро медонистанд ва дар он ҷо хоначаҳои хурде месохтанд ки он тоҳирхона ном дошт. дар ин бошишгоҳ якчанд рӯз камин гирифта менишастанд ва ҳангоми аз дара гузаштани бузҳои кӯҳӣ онҳоро ба нишон гирифта мепарониданд. дар язғулом ин гуна бошишгоҳҳоро чач меномиданд ки он аз санг сохта мешуд. аммо чач дар навоҳии ҷануби тоҷикистон олоти шикори моҳиро меноманд.
навъҳои дигари шикор ба ҷонварони хурд ва паррандаҳо низ роиҷ буд. тавассути қапқон ва чатакпай шикорчиёни дарвоз рӯбоҳ, савсор ва суғурро барои пӯсташон шикор менамуданд. дар қалъаи хун бошад, барои сайд кардани кабкҳо навъи шикори гӯши гургак маъмул буд. дар пораи матои парҳои кабкро баста, дар он сурохие барои чашмҳо боз мегузоштанд. ин пораи маторо шикорчӣ ба сараш пӯшида, байни сангҳо пинҳон мешуд ва кабкҳоро шикор мекард. дар деҳаи ёгеди дарвоз навъи махсуси шикори кабутарҳои ёбоӣ маъмул буд, ки дар дигар ноҳияҳо дида намешуд. он кафтараловзанӣ ном дошт. он усулро дар шабҳои фаслҳои баҳору тобистону тирамоҳ ба кор мебурданд. шикорчиён медонистанд, ки кабутарҳо шабона дар ғорҳои кушода мехобанд. яке аз шикорчиён ба он ҷо рафта пинҳон мешуд. вақте ки шаб кабутарҳо ором шуданд, ӯ ба машъали қаблан тайёршуда оташ мезад ва сару рӯяшро бо ҷома пӯшонида менишаст. дигар рафиқонаш ба сӯи кабутарҳо санг мепартофтанд ва кабутарҳоро бедор менамуданд. кабутарҳо худро ба самти рӯшноӣ зада ба машъал наздик меомаданд. аз ин истифода бурда шикорчиён бо даст онҳоро дошта гирифта ба саноҷҳо меандохтанд. дар қалъаи хум дар тирамоҳ шикорчиён ба шикори сагобӣ машғул мешуданд. дар наздикии дарёи Панҷ кӯзаи калоне бо сурохи танг гузошта ба дарунаш рӯдаи чорпоро меандохтанд. як нуги рӯдаро ба кӯза баста мемонданд. сагобие ба даруни кӯза даромада бо иштиёқ рӯдаро хӯрда дар даруни кӯза руст мешуд ва баромада наметавонист. шикорчиён тохта омада онро дастгир мекарданд ва пас аз куштани сагобӣ пӯсташро бо нархи гарон мефурӯхтанд. шикори моҳӣ низ аз дарёҳову ҷӯй ва кӯлҳо бо роҳу усулҳои гуногун анҷом дода мешуд. моҳиҳоро тавассути шаст, нашпул, тури дастӣ, чач, сабад ва ба воситаи дастҳо шикор мекарданд. чач як нав доми сабадмонанде мебошад, ки онро ба тангнои ҷӯи об мегузоранд ва атрофашро бо сангҳо маҳкам мекунанд. ду нафар аз самти дигари ҷӯй моҳиҳоро пеш ронда ба сӯи чач меоранд. моҳиҳо бо ҷараёни об ба даруни чач даромада дигар қафо гашта наметавонанд. дар замони муосир бошад, шикори баъзе ҷонварон бинобар ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид шуданашон мамнӯъ ва ё маҳдуд гаштааст. аз ҷониби дигар рушд ёфтани соҳаҳои кишоварзию боғдорӣ ва чорводорӣ мавқеи касбии шикорчигиро як андоза танг кардааст. сомиёни арҷманд, ин буд чанд маълумот дар робита ба таърихи шикорчигӣ, шикоргарӣ. поёни барномаи аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ. дар таҳия ва пахши он садобардор Дилшодӣ Мирзо, коргардон Зубайдуллаҳ Ҷон Муҳаммад, муҳаррир Гулистон Каримова саҳн гирифтанд. шод бимонед.